dan kemiting yang wana ini por kamu wini rurang ba wasimnya kararang ba wapannya kini kayukit nabi kinong song sinong kiwaan hari nili ta dak kirmi aro ngasa lo nili ta nili nang itu ini kewang dak media pan do be pan ta kalong kilo kalong nili apang si nili ladak kirmi arong mate saya bordar kitu lo nili abang ke open ani nahin kaning lihat kita la salan ning yelo tane la karbi ang long along neklaya kandidat kidun abang ke nilihin pen ke jokje bang pinili ko atema karbi ang long nang iduduna cuma ngatumsi neklaya along election kapatidun abang ke siap edeti abang sinili bang ke samatha la posinili ladak bordar segitu por tim karbi ang long pan stami non prab jing pen la bangso a candidate pia pan nang kahumri ji bate me hinu sita nang gilang ya pan si nilihin pen abang ke tim karbi ang long pan si nili ke tuning ripartik lo pan lalo ite bang ke lalo Meghalaya amunit si ladak karbi ang long Meghalaya election along si dak karbi ang long along camping kiwang labang ta isya ki jok cia ki thedung lo nasineli ladak ong khirmia ro asar pen tim karbi ang long phan kachuning ri bate ki hangalam the bang ke non prajing pen ladak jadi tum khirmi bordar ki do tum phan nang humri sonte nesenji kusineli tim karbi ang long phanta chuning ri lo tardo ini kukurbar ni pai proxy ni dak khirmi along an nang tum Halloween pen media abitu tum nang ka humri pot nang tum phanchu pik khang yang lo ko nang litum along an su se hawar along kam kiklem ki Japon aking kam along an susah mama jume nang litung along nang pati gunang sepinier ni neli men ke morning star terang dakum khermi seneli maham rek bang lo khermi arong asor binong lo neli ngut pensionar lo lasi nang litung pen ke citong long pot neli tanel menga rong neli neng sampig lo lasi pinier ni ni pai proxy kurbara ni nang li tumang nu ne li lam ki jai ji pu ke la son hello non ne khlaya long MDC pu hala tum ke MAC pu kale lang MDC pu labang so election non tarik in ko raisi aphan prung set set dude sang selo la tum election campaign lasi isi ne li akamang huke la son lo mola ber pisier khat kasla muljem moline lai hai ke karbi ang long si kitu acumang arong lo acumang atum lo lasi isine li kamang huke lalo inut acumang pi dak mola ber arong pen karbi ang long lo bonikas laban tua bang Meghalaya election mesen ke tordun kandidat ledak karbi ang long pen lasin nelitu mang hupi lo sini tungke cicak udah dead lo kamu tak siksak dah lo ate nel tung cini paka jong selausa abonika selaban yong si mula berpen long so MDC election long hai bin dong pulote isi akisung nel tung bordar kitu an atuma pan lancop takali
9 amring constancy along ke akasiksak the dung du yi personally chinidam athemo la dakanta MDC ingut du kokpo sita la ke election ke Mekhalaya ahok lo ilong longa constancy pen bang pho bang throk bang kep ta metema isia election along pen ke sita dona bang ke Karbi Anglong a election ke lider Assam election ke lider bunta Mekhalaya a election pena lasi Mekhalaya election along Karbi Anglong ki dudun acu mangatung kandidat thudun ulma lalo lasi salam charul tarik thongkep Januari neli linut akithid ekidit sar en Erwin Terong bantan dalam salam Arsulo Karbi Anglong pen Mekhalaya election along kandidat cipatedun memasa thudun memasa tuseneli Erwin sar bantan Arsulo alahuli nang tak sondo voter list du ko por loko ja voter list du ko te bangket thudun po lapuse nang pijem he lasi lapunang pijem he kamasi nelita du thuyo satame nelitu manenge sukses delu lasi timi malom tan nelitu ko judut si lahi ponti lapulo lasi nelimat hadam ding lo give and take polisial long tongke ladak nelitung border sip tumuphan nang piludun chok tongke lai high council benta hang action ta en thik sadan ma enun ema Karbi Anglong autonomous council pe yong si en un pulote non tarigin ko raisi February lake election adivai bitang update lo labang so frang non prap chingpen nilum ke chini wikelalo all political program of political parties tatum political party leaders tatum ta labang sopan interest and pen ahok te malake lapuge chok se dadji muge kondugul the tam nang duyi umata dam pen labang su cumangti abunikas laban Karbi Anglong ki do cumang ki thurdun aphanke nang boycott that ba wang pen nang sithan pime pen nang pangsam tek pute nelitu hok pigi lasi nelitu makamang hugedu yong si me hok plute munon pita mesen nang i hinodak plute nola MDC election nan chot kali mo pige MLA election tan nang bi MP election tan nang bi munit non ke kithe kai pot kithe ka bang ke 300 aku MLA election ta MLA banta thudun po MP election nang lerote MP election nang banta kandidat thudun po ala swadim ke dak ni tum border gitu 9 amreng constituency ke kuson se ke plan po la helon ni pinina tum aphanang ke hang pen nili neyak long pen ang tum pan de churu pen nililam thenang tumang nu tiyai la helon Karbi Anglong tum dat thom kara hini do la Karbi Anglong luna dudu ai lalo Dela bang sofuda nali tum council an kopi puji lasi konsil ni tu dina ito lalasi council panji pukang tungke latung oi non Mekhalaya long ta pangbarda malam haladak ta sulia tang hopu Mekhalaya government lu ba Mekhalaya state lu ta Karbi atumdu seta halatung ke aneng hangaling klem long le non ta ilu tuma dudun long MDC ta thudun long le MLA ta thudun long le MP ta thudun long le dudun clip ring ke ring dut tuan cho la tung ta son tak tak sene li ma thadam ke Karbi Anglong nang dudun khasiat tung an ta me dak Karbi Anglong a government but Assam government kasolai a ding se latun nang claim du nang nang dudun nang thak du nang isialam areng lo tung pulo while in the room do as the Roman do laki isia salam thelo room arlo ke do tike romana so tu pesi klema la sonsi klem du nang po thak ko reng du nang po la son tak taksi asam bate Karbi Anglong nang dudun asumang tuman Pini nilitum dak Om Kirmi
pinida kirmia rong along sini tum dak dolo non do bom lo ni tum kado we dak achoma sar phanga sar sarkari sarkaman ake thegeding tum pen ni tum dak non bes ni rong si dolo asi ke bang nang ko alam te bang la pelo je ni tum patumi dak la pher long dak chomang mula bera long dak isi election a campaign mate Meghalaya election MDC election Meghalaya long si dolo amar laptung nilitum gachini do na teng pulong te akimia homosti si kakriat amat amen ki irbang ke la pulau mukro barato dasi la mukro barato la bangso a homosti akimia bangke nanga parlo pu Karbianglong na tu West Karbianglong no nomor amreng MSC constituency arlu long si parlo lo lasi mulaber long si tumi meeting bajikep along malom meeting patulo la candidate ba lasi labangso nanga parlo bangke chokche usindilihin pen bang jongdam hiplo akri bang la helo dilitung ke suspek mate kamat ha bang la helo je give and take bangso polisi tong dak pangchok tong ke ada lapuna parlo ma dak krongka lo ke parlo pulong te dak Karbianglong arlo ke tu abang ke comanga rong bangke rong ke troksi do pen ke Karbia rong bang rong ke trok do amat kato wepen rong thongkera ke thom abang ke nilitum aphai lakha long pon lo lapen comang panar tum laso population bangke houses bangai 1000 mane 1000 society lo apar ke voters bangta ong piglos 5000 more than 5000 lapar ke tu Karbia voters bangta more than 5000 mane around 10000 voters bangke dak tu ko Karbianglong barlu si la so voters bang dolo dak job nang kokpo tuson si latum cisik lo si non election ke doji vote ke jogi bangke non dak ni tu malang tu pen chini ateng kulo tang te thang chiklo tarikin kora isi bangke vote ke jogar tu lasi lata bang dak langlo ka chithan alang tu pen nang ke thang ateng kulo te je baili tu ke thegnom non ateng kulo te dak bang ka siksak doji ka siksak bang la pohelo 9 nomor amreng along there si Meghalaya bang penta inut MDC do kokpo pu Karbianglong asam penta inut MEC bate MEC bang do kokpo lasi isi wet homosti long bang hini inut bang MDC inut bang ke MEC non ake haipi rina terang pi baido alang li lo alang li homosti long si kapar lo lasi kadok weke rong thongkera ke thomdo pencomang ar adon bang ke don suri sira don po bagdo kolo la pen ke Karbi bangta don suri sira don korapo julason si do kolo nilitum kelonte lasi nilihin pen kacuning ri kang tung bang la pohelo je kacuning ri bang la pohelo je pu comang panar rumhana cuning ri bang la helo je nangli tum da Karbianglong si do kopo Karbianglong arlo kidu ঠিক আছে না পিনা পাজিরে বাংকে হয়তো নাং পি থেকে দেত দমানে ডেভেলপমেন্ট কা দগো এস্তামি স্টাপু নিলিতুম কারবি হিয়ান ফানসামে জাতা চি পি থেকে দেত লো লাবাং বেলেগ লো সেটা লা পুসি দোরা পেট বমনাং পো amat Karbianglong ar lukidu acumang penartum anta Karbianglong mate Assam mate Karbianglong rules a regulation laso atensi kroidu nangji hubang sinilihin pen bangke cuning ripadi krim lo lapen non labang soki sungahut prapjin pen non tim Karbianglong mate akhai tuliram rohang akhai pen senglok tim Karbianglong tum samet dak spot along nangka visit pen kuson sila so problem ke solve jima la so put hake arpu alang litum hansi pipon koklo la pen nilihin pen sodak pen kacuning rie bangala helo je dadak bangke ke hai pi rina terang pi hai alang li homosti penak 9 nomor amreng la sila dak se problem bang do koklo pot alang li bang immediately initiative bang ci enang po la pen jate la son election bang hopu Meghalaya election gitu pu bang nilitum pudunde setelah Karbianglong arlu bangke election Meghalaya election pen combine pu bangke awedet nangji
la pen prabjin pen la mukro barato pula punang ka parlo bangke paparlo pon pe derjia phansi nili ake hai CM ake hai phanta sodak pen chuningri padikrim ponlo athe alang litum ake hai Himonto Biswa Sarma Chief Minister ake hai phansa me alang litum chingki chingwai dam pen alang litum Chief Minister pula Assam Chief Minister la pen pu Meghalaya Chief Minister Bahinia Chief Minister pen chingki chingwai si dak labangso non labangso problem ke duwoi adim an drong thongker ke thom laso mukro barato laso homostika parlo bang pa parlo pon long le derjia phansi nilihin pen sodak pen chuning ripon padikrim lo kali pulorang te mo prang bangke ilitum arni bang ta bate aningkan bang ta mane la sonsi adoy hoy bang yong si karbiang long pen mane nang terek bom jum bom pulorang te mo an bang karbiang long bang si awai kang bihek po la pen non da ke dudun bom da ke du bom ilitum pudam nang kirmi pen cheng lok lumujem komang long sumutan rongkhelan wanpung mukoilum jolason longtar thepi duo labang so arata tum sung pa me po ba non ban si ilitum yong si langdun pa me ilitum aduya hoi chelang pa me pote ilitum sung der po lasi labang lasong deng bang lalo lasi nili hin pen bang ke sodak pen ko ka chuning ri thugang tong bang la helo ba kamang hu bang la helo je nang litum jitu aprang pen pri prakar julong ateng pulong te mane give and take policy lasi la bangso give and take policy po bangke nilitum hin pen bangke chedon nunde pen chedon dunde athe bang la helo ilitum give and take a policy bangke ilitum long nang tas de nangji ate ilitum pen thang ka mane ka chipko chiru abe give and take a policy po long bangke takwe la no la bangso rong thongkera ka thom bangke parlo kon pe det nangji lalo la pen jong sia ho hak nang litum long li tong chiyor thu chom lo mante ke aku nilihin pen aku puthot chuningri bang la helo jela dag bang ke social organization tumphan ansame nilihin pen chuningri lo jela da ke litum kadok weta la rong thongke da ke thom chomanga rong punon karbia rong punon la ke karbiang long pinaga pot ilitum arong ilitum arup ilitum longle ilitum phelang apak kon ke dia phan ilitum kadok we social organization pen chenglok jat a political organization same united ni ilitum claim pon rapet ni lapen cipiduk pon rapet nangji lapen non ilitum theglong lo jen ho nong polong po same karbido hola so nong polong karbidum same hodak meghalaya rules regulations si hodak troidun lo lapen lapu karbiang long mate assam nangki do chomang penar tum han same latum hana chuningri le thot lo je pu karbiang long lapen assam rules regulation ateng pensi nang litum ta nang dodun nang thagum berji pu phansi ni litum bangke chuningri lo lasi angton social organization angton mane political organization atum han same litum chingrum pet pen la bangso akisung bang kapajok thekjia phan litum un an bangke litum charap chitunang po athe abangke la helo litum karbiang long bangke thebom puga kali barbom puga kali lasi kaita ilitum united ni si claim nangji ati ilitum labang so anglong jong si pekombom pachikom bom pulong te ilitum politics ta pathu khai abelerji lasi ilitum politics le kapat hinai lilo ilitum na hok same jada akhais tame bate jat song sitame ilitum claim nang congress claim nang bjp claim nang apslc claim nang jat asong da claim nang sita ilitum along le bangke Sujeng bajir stame ilitum beleg along ria phan ilitum kipipe dia phan si ilitum bangke ning isipet pen ilitum chingrum pen claim pon nang pusi pini labang so press meet long pen nilihin pen chuning ripon padikrim lo Rangsi ke pini non dak rangke bitung tumhan nilihin dan kalau nanti pig lo kasi pini tong sikot kan rangke mai kang nang ko kadang tigel puy no muhat jong pen tami nut tak rong nut ditayal cuma asal kalau ni tang no
sini lige inu dodak kermi arong solkari gambura iglo milita melo dagin jini neda tekedal stame nili daito do putin mitame pini nami tumong no labang so alam pi si mi cipaklangi tu si kamathai iglo atheke non kelong ji thang achiklu tarik ingko rai si ke non Meghalaya election do iko MDC election sila bangso putha kadim sinili masapu elitum Karbi Anglong termas council of hanili ki pudun kang tunglam thigela pui halo je non la bangso mukro barato constituency kedam tanggal bangso homosti ave constituency ave tapi neng pen angela puta menang klang iglo nasi la bangso constituency ke isi dak nong lain amreng pan ke si ka phere me itu ka phere me bang ke tui koklo pima pulote nola bangso mosti ke ipu si mukro barato pujo hala population abang ke pu amreng population ang selo tapua population sila tung nang parlu pina rong koi thongkep susaya rong si nang parlu choklo dak pen non tu kermi pen up to ha nong Kerala aniglo kilometer ingkoy an kela tuna paru ikchoklo la bangke non akimisi ke create iglo mukro barato constituency kusilang tum amen iriglo pasila bangso adim long bangke mukro barato ku amen pen langdam pulo la bangke Meghalaya arlu sita a population bangke sitien sipa bangke ni tumpu India pene Karbi Anglong sitien sipangse pasi Meghalaya sitien sip tum kali pasila pupulo dang te mo pikir dake piyu pen ke nitum ku tindam ke nitum ke Karbi Anglong kali lo Meghalaya sinang ciplang pobon kusinon bedan nitum ningi biglo kasila bang sodim ke tim Karbi Anglong kithe ke ding tum non kibom nitum CM sar pantame masap ardinang pidun po kusini ning theglo athege non apor yung sinon na kimiyang ko non kitcheng penong se ilitum lam thechi bidun de pulote non abang sodim mo nang tip lote lake Karbi Anglong ku kecip pudun ke ilitum e hoko bede dimbon kusinili solkari gambra hoya hin ben jungjung ne lita kamat hadam la kusi